Običajno so ceste prilagojene vozilom. Ko pa le teh ni, oziroma jih je potrebno zgraditi, pa so vozila tista, ki se morajo prilagoditi terenu. Te najdemo na večjih gradbiščih, kjer je potrebna surova moč in preciznost voznikov. To pa že 30 let preizkušajo na evropskem tekmovanjih v spretnostni vožnji tovornih komercialnih vozil s pogonom na vsa 4 kolesa. No, teh je v bistvu zelo malo, saj so tu večinoma vozila s pogonom na vseh 6 ali celo 8 koles. Čas ne igra pomembne vloge. Pomembna je preciznost voznika in to, da naredi na zahtevni progi čim manj napak. Tekmovalci tekmujejo v 2-, 3- ali pa 4-osnih vozilih. Najbolj impresivno pa je to, da je lanskoletni zmagovalec zmagal s serijskim vozilom, prav takšnim, kot ga sedaj peljem jaz. Last year we do the European Championship with the blue one. We are happy to win with them, and we tuned it a little bit up to 700 horsepower, but the rest is a serial truck. The axles are original, the engine is original, the gearbox. You can get it as a tipper, 6x6. We just put off the tipper, do the safety cage, the tank and so on, but it's a serial truck. We can climb up to crazy. It's no problem for the truck. If we have got a traction, we can get everywhere. The power is here and it all belongs to the tires, and if the tires are good, we can climb everywhere. These tires are for work in the woods, and it's perfect for us. They have a good deep profile and they are very strong. Some trucks in our competition are really military trucks. They are made for off-road, and we do it with a serial construction tipper, so we are happy and proud of it, what our truck can do. We have got an own truck rental with over 1,000 MAN trucks, and mainly we do it for marketing and also for our employees to get on the weekends with us, have fun with us. Sometimes it gets broken something, then it's important to fix it very fast, and it's not only a good truck, it belongs a good team, good driver, good co-driver, a strong truck, fast repairs, bring every spare part with us, so this is all together for win. Pred zadnjo septembrsko tekmo precej kaže na to, da bo naš sogovornik Mark Stegmaier osvojil tudi sezono 2019. Je pa preizkušen skupaj 6, odvijajo se v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Avstriji in letos prvič tudi v Sloveniji, v parku vojaške zgodovine v Pivki. Torej na razdrapanem terenu, ki je sicer bolj namenjen tankom in drugim specialnim vojaškim vozilom. In kot kaže, navdušenje nad težko mašinerijo ne obstaja samo v rudarsko bogatejših evropskih državah, ampak tudi pri nas. Seveda pa ne vemo, če je tokratni pivški spektakel spodbudil tudi kakšnega slovenskega tovornjakarja, da bi prihodnje leto sodeloval tudi sam. No, za vas imamo še kar nekaj videov s težkimi stroji v glavni vlogi. Ste že pogledali tistega v 500-tonskem kolosu, ki smo ga snemali po noči na štajerski avtocesti? Ali pa tistega snežnega planiškega? Pa zanima modernejša tehnika, torej skočite z nami na bodoče berlinsko letališče. Kakorkoli, če vam naši videi ustrezajo, vas vabimo, da se naročite na naš kanal, tako da kliknete na gumb naroči in na zvonček poleg njega.